Sibusisiwe sandla lesiphako kuneso lesemukelako umprofeti Hlula Madimoni namhla unikelele Sibusiso Magongo imali emva kokuthi Magongo afike atawukhala ngekugula lesekumphethe iminyaka lengetulu kwa 25 years abola tinyawo totimbili. Magongo uthi akakhoni kusebenza kanti nabodokotela abati ukuthi unani. Prophet usinzeke kakhulu waphinza waqhutela ukuthi eMaswati akanikele the act of kindness noma ke kutshengisa ebuntu neluvelo kulabo labagulako kuyinto lenhle kulabo labakholwako. Asasibone na i-encounter uNkulunkulu wasemsebentini. My brother ngibonga kakhulu ukuthi omkhulu ngitsinzekile mina nje njengomprofeti Hlula Madimoni ngitsinzekile makefika my brother afika akhala ngibona simo lakiso inyawo tibolile akakhoni ukuhamba khona kwendala akakhoni ukusebenzela umadima konke kuyanuka inyawo lo angifuni kungasho apha nje ngolo ukuthi ngitsinzekile all I can say so ke ngawuthi nami anginikele molo inganayo imali lenginayo la my brother akwathi ahambe athenge mhlawumbe la ngakuthenga abethi insipho ngabe makhandlela ngabe ma roll on ma perfume akwathi aqhubeka aphila athenge kudla agcine ethunjini molo iBhayibheli lithi sibusiwe sandla lesiphako nesemukelayo so mina ngiphile vela kakhulu molo ekupheni ukuthi mangipha umuntu ngisuke nginvesta ngisuke ngitshala kutawumila kusasa kwangase nje molo my brother angahamba sitakane iBhayibheli lithi molo ithanza makhelwane akho nje ngoba uthi ithanza wena so le ngwenda komolo it's a sign of love to my brother here utawuhamba abusiseke asabuseka la abone amandla kaNkuluNkulu asebenza empilweni yakhe molo. All right, no siyabonga kakhulu Pepe. Sibusiso Magongo ke ubese uyadibongela kumprofeti ngemnikelo laminikete wona uNkulunkulu emsangatha angakubusisa kakhulu Pepe. Siyabonga kakhulu mnakethu. No siyabonga kakhulu. Empilweni vele kude lengigcine ngikhona kukwenda empilweni nasesikolweni ngagcina ngingakhona nekuchubeka neso etinzabeni tezo zose voice nguThabo kaMoloyi silapha kuMatsafa.